Todos en esta vida necesitamos confiar en alguien. En tus padres, en tus amigos, en tu pareja, en tu médico. Porque tener a alguien en quien confiar es saber que no estás solo, que tienes a tu lado a alguien que te escucha, que te ayuda para que tu vida sea mejor. Y es que, ¿no es eso en definitiva lo que estamos buscando? Vivir tranquilos i con seguretat. Els valencians estem vivint possiblement uns dels millors moments de tota la nostra història. Però volem més. Des del Partit Popular volem encara més. Més treball, la plena ocupació, més sanitat, més hospitals i centres de salut, més educació, més col·legis i més instituts. I més capacitat d'arribar a qualsevol persona, als majors, als dependents. En definitiva, que la prosperitat, que el treball es convertisca també encara en més benestar per a tots. España necesita recuperar la confianza. El Partido Popular trabaja cada día para lograr la España fuerte, próspera y segura que todos queremos. Nos preocupamos por tus necesidades y te ofrecemos soluciones reales. Sabemos que confianza es compromiso. Por eso nuestro proyecto lo impulsan personas con ideas claras y convicciones firmes. Gente en los que se puede confiar para afrontar el futuro con ilusión. Vota Partido Popular. Confianza en el futuro.